Jun suwan shani shapori khasi jongi wan aya kata khasi jongi ren niyo ya kerte jongi Thomas Jones ni yang semua bahaya ni ni das mau ya do kata bani yo ya ka kenten to jongi baru bapai uwan bantai dor yang mau kenau constituency to jongi karang PDS to jongi kadai karang khasi kenau maka apun nyau tarik yang election ya ka vote to jongi kenau karang PDS kadai karang khasi bani babasau nishan ya ka syab to jongi haumam mati nadua nalo syadu syawal nyen ya kan shay daw mam mati pati to di bakran ben gran thoy papai nyen tabe daw mam mati ya ka jingwat ka jingwat khat ka jongi kulay shibon kulay syadamu mam mati Hai por belingkot ni sedang banyalap election. Hendra inga isi siya. Ya ta kambensim ke masjid dem. Kambensim jong ke junction ya. Na kamenta ban kinsan yang sakat ke bangalik. Sakat ke bangawan. Hagi senang kita bui. Hagi ni ke konstituensi jongi. Padwa buyen ngagwa banong ipi kawai. Tang marsupin kan mau ngam tua su. Banang keran buntin ane kapor. Ngasu tu bapi baro ngatrai hikam semua tenat bantai ya gitu gijing syat bat gitu gijing ruai mangabat kayeng ngasau banai kublai api kongret ilada bai kublai nagalian jojonga bat kayeng ukun jungi umna bandang lang rekat namar ngarang yok kum seo kentai menta adang arbana Parlok bagi nong tumilong pa jong gani ka konstituensi bagi ngakan mau di por di bagi sedang banyak election haus nam arajar kanyo katra ibun di bakali nga tiong bapai kai ka ideology jongpi bag kai ka principal jongpi na ka benda ka election lada pisagi siya kayen dorbar kawar ngong ya uta orang basong bakali nga por bangali election yalap election ngong tanggoy lada bapai ujok bati panba dipenjok ngai kami kabadingdong kadai kan lenti kasingkir nakabenda kani ka konstituensi kejongi kabala sya cara menta la laipus nam genti bakabaar kadai nakabenda karoi kasang kita kadai ka pat kakia ngin penba ban ngin wanra ban ogri di PHC syagi CHC ban ik subsenta syagi PHC kabala ngong ombam kondi Batasau ang kakamila kay nakabentaki kun samla kijongi. Nakaray kata ngamdan kamsyo, bangadang puturay daladi-ladi. Ngamdan kamsyo, bangadang sarong niya kay kamanale. Henry, kung majuang nakoy kupor, siboy kupor. Habang ngalit banyalap election. Noong kay kakam, kakren kamjam, banya kaktiin. Dahil na kabat. Habang ngalit, ban fine nomination, ukili nga ubabon na kaliang di media uang hadukat no iso kam madangwan payang ngong iya kakam ka bangalale abat bangalatray menta sansnam ngataray upayba unsa bisyar ni kita kini bro bat menta kasi saray ladey karay nakamenta kiway pat kibaken tho upay syakat balay sang upay baik ngalalingo ngalay andray menta bisa kinaw sa menta kani biadan lang kamnay kajingjok kajongi kamnay kajingjok upay kajingjok kajongi nakamenta kajing syakri ya kidok kisok kirang libiti nakaliang kajonga kada so komersi kadai namar bangayang halor kadong rem kadang perkat no bangayang hane ka party kabadon ni kadong rem kabadon ni kata imban kusto kumastam bagi ideology kumastam banyada nang benda karibat kajak kamri ngong yok paiba isya ban pentabe na isya ban yalam bakla andrai kanne bangi ibi ka kadonut kajonga kajing trisitom kajing pemit penyong kajing yan syagirian kiram ngamenta kasi nganil jupi ngalaja thaj tangba kajing jathaj kadonot jonga menda kasi kan no tare ar pusau tare ar pusan ar punreo
Arbinyo. Agwa banong ibi. Ba Arbinyo terus. Bangin nong bakla. Hau sembal jong umam lagi. Hau sembal jong umam lagi. Pin berjawab yang ibu bapak. Kau ini nak dikti. Kau ini nak dikti. Bumlay sibon, yang kajingwan man kersan lang kajongpi, bat nga next kam, lingba kikam ibang ilay tray, ginyaya tray lang, nga numle, kumule, kimay siya mali, ibang andala jok, ngin up siya, laisem, ngin siyang siya sini siya tayo, ngin let siya sini siya tayo, ngin syupen bang siya, namar balayo, namar bo kasi jong ubaklet biyay, ngin sa tray pat, arsnem siya election, dan bisa niya kung dapat ba, day numle niya. Andrei ubapai ukula rahmat jongpi. Baro sansem tetapi penjok yang ubapai. Nginya try lang ringkat. Nginya yad lang ringkat. Haka pang aga sitom. Haka kam soba. Bat hakikam kibagiri ganle nagamanta. Kayam lang salang. Kata kadi kajing kuwa bat kajing trang kajong. Ublay simong ipilang baro. Ublay ublay ringkat. Pinang yo yakabet kapagwat kapakia. Panggilan kano yang nagawin kupor, karena itang gawin yang skam bagyay ne. Wadum kelan, hagijing pensoy, hagijing pentame, ubapai udan ringkat lang batpi. Ngini duay yo bulay try kendra. Bon isnay yagi, bag ninyo ikajing jok kemudian muram haka arte. Kublay sibon, kublay si hajar mo. Hamam